kemana nih kita? Bayombong untuk meliput kami. Belum tahu nih gimana keseruannya nih. Kita tamunya dari mana? Katanya dari Tasik, kita betul-betul tahu. Untuk selanjutnya kita lihat. Jangan lupa like, subscribe, komen di bawah sini. Ya, pengantin tuh deh. Di mana ya? Di Tasik. Oh, Tasik. Tasiknya di mana? Di Prapati. Mitra Batik. Oh, Mitra Batik. Waduh, bukan dulu pada namanya. Di ya teka orangnya main di YouTube ya bari heureuy ya. Di Mitra Batik pan ieu teh Bayombong. Ka bisa ka dieu nya jodoh teh? Oh, ada mal di dieu. Ada mal di dieu. Oh, tah janten aya jodoh mah nya ku jago oge nya nepi. Jenengan sa namina? Iki ari itu Reni, seberapa tahun dah hubungan? Itu 20. Oh, 20 tahun. Ah? 20. 2 tahun sekap lah. Nah, ini sabaraha tahun selama hubungan yang kita Tasik ka dieu ya. 3 bulan? Anjir, cepat. Nah ini. Nah, ini kisah cintanya. Kita lanjut di perjalanan berikutnya. Yuk. Ke tempat riasnya nih. Ketemu sama owner kita nih. Ya sebagai tinggalari nih. Ya sebagai tinggalari. Belum tidur nih. Jadi dia 4 lokasi hari ini ya. Alhamdulillah. Merdeka. 4 lokasi. Nah kebetulan kita bagian di daerah mana nih? Bayombong naon? Urug Jambe. Nah ini ownernya. Kita dunungan kita nih. YSP Wedding Gallery. Antosan lah. Soalnya antosan lah. Kesar abi antosan lah. Awas lupa. Mangga dikalungkan bu. Dikalungkan bu. Ya Rasul mangga. Terus salaman bu. Karamana salaman ka ibuna sami salaman sok. Ibu ka ibuna salaman ka ibuna. Nah, mangga. Karamana salaman oge. Jengok. Ahlan mati para tamu rombongan dari Tasikmalaya. Di tengah ha. Dan kami haturkan Ibu di bu, ibu di pai di bu. Sadayana rombongan para tamu mangga. Tadi dia. Sok rencangan. Sok papasan ibu nadi dia. Tempat lungguh. Para tamu. Nah, sana sama calik di nu raoseun. Sadayana anu caket anu tebihna para senam nampak hadir di payuna. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum biduyufil kiram. Mangga sambil ngantosan pintunya. Ada Oh, ngarurung dapur mah teh kelebur. Ya. Ngarurung. Ah, hilang dirinya perempuannya nih. Aduh, cantik banget. Yo hati-hati jalannya. Pelan-pelan Pak Supir nih. Dan prosesi akad nikahnya mau dilaksanakan di masjid. Ini pagar airnya gemaya-gemaya juga nih. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma
Putra Reni Agustin ka Rizky Barok kalau nama mas kawin mas di Magelang kalian kabar tidak yang mana setidaknya terus itu berhak. Bismillahirrahmanirrahim. Jami warok nikahkeun kaula ka anjeun ka anak teges kaula anu wasda Dini Agustin Ridho Suka dinikahna ku anjeun kalayan anu mas kawin perhiasan emas 5 gram dibayar kontan. Ulang lagi dah. Nah, penampasan mengenai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mubarok nikahkeun kaula ka anjeun ka anak teges kaula anu wasta Reni Agustin Ridho Suka dinikahna ku anjeun kalayan anu mas kawin perhiasan emas 5 gram dibayar kon. Nabi Abi kan kain wajib bunyi pemaingan lawan namun masih kawin menggunakan perhiasan emas bayar kontan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala amin ya Allah kama yang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha jami'a wal afat wa taqilana Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma bi khair subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. Iya benar ya masih syaratul mustaqim syaratul dibayar mas kawin ucara abdi sakumana anu parantos diikrarkeun dina akad nikah. Bismillah, salam lah. Nang doa heula. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairan wa khairan jabataha alaihi a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabataha alaihi rahmatika ya arhamar rahimin. Tangan dulu. Yuk, tahan dulu kelas kedap. Tahan dulu. Boleh sun keningnya tanda naon? Kewe cenah penanda tanganan. Prosesi penandatanganan dari sarwa saksi. Sampai saat ini
Sip, oke, Majang. Yuk, maju, udah cekap, yuk. Tah, gitu digeneng. Sok pagar ayo tuh kangenan ta. Nah, ini nih teman-teman. Nah, sampai sini aja gak apa-apa. Kadang serangan. Siap, hitungan ketiga 1, 2, 3. Nah, sekali lagi Bu, lihat di sini kamera 1, 2, 3. Salam. Salaman. Cepika-cepiki atuh. Betul, belum lihat dulu, lihat sini dulu. Step 1, 2. Boleh cepika-cepiki yuk. 1, 2, 3.